latas de bonito, de sardiñas, non sei, o que sempre produtos non perecedeiros, lógicamente, e tal. Plazo de inscripción desde o 15 ao 19 de decembro, é dicir, toda a semana que ven, no edificio multiusos no segundo andar, de 9:15 a 14, tamén por email, mandando un correo a deportes@concellodobarco.org, e a recollida do dorsal será no segundo andar do edificio multiusos ou o día da carreira na Plaza Andrés de Prada de 18 a 19:30. Vale, eso será o dorsal que dá direito a toda a inscripción con acceso á chocolatada e o sorteo. E logo, a opción B, como todos os anos, que será un dorsal diferente, sin reserva de chocolatada e sin sorteo deses agasallos que facemos sempre, e este é para os que se inscriben no último minuto ali na Plaza de Andrés de Prada.